Pozdrav publici, ja sam Saša Mandžukić iz grupe 16. septembar. Grupa 16. septembar stoji 7 godina, svirali smo na mnogo koncerata. Najznačajniji nastupi su nam za doček 2000. godine pred oko 10.000 građana, znači ovdje u gradu, u centru grada. Na prošlogodišnjem Heineken Music Festivalu smo osvojili nagradu kao najperspektivniji rock band u Bosni i Hercegovini i važno spomenuti da smo imali jednu turneju u Danskoj gdje smo svirali 10 dana u različitim gradovima, jedno predivno iskustvo raditi sa sličnim organizacijama i sličnim bendovima tamo u Danskoj, vidjeti taj drugačiji profesionalni odnos znači prema bendovima, naravno i vidjeti neke, da kažem, i lošije strane tog društva tamo. Evo večeras ovdje sviramo u okviru Bavaria Underground Rock Festivala, takmičimo se znači za te neke nagrade. Mi smo trenutno završili snimanje 4 pjesme u studiju, to je dosta dugo trajalo iz nekih razloga tehničke prirode. Vjerovatno u toku nekih 10-ak dana ćemo smiksati taj materijal i uskoro će biti podijeljen znači po radio stancama, a o tom potom kako financijska sredstva budu dozvoljavala ćemo i snimati video spotove na te pjesme, to bi bilo to. Što se tiče tuzlanske scene, mislim da tuzlanska scena ima problem što se zadržava znači jako puno na starim zvukovima. Šta je razlog tome ne znam, ali mislim da smo jako zakočeni znači na nekom metal i rock zvuku što po mene nije dobro. Možda su problem uslovi rada, nemogućnost znači doći do neke savremenije opreme ili do prostora gdje bi se moglo znači i eksperimentisati znači sa novim zvukovima. Poznajem znači neke organizacije u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, na sreću znači drugih organizacija znači iz drugih gradova kao što su Travnik, Banja Luka, Bugojno, poznajem tamo organizacije koje su već pružile nekakve prostorije za vježbanje, nabavili su određenu opremu i već tamo ima dosta novih bendova sa novim zvukovima i tako dalje. Međutim, ovdje kod nas u Tuzli, znači bendovi još uvijek nemaju poštene uslove za rad, svi se snalaze po podrumima ili po nekoliko tih organizacija koje još uvijek nisu na svojim nogama kako bi pružili dovoljno dobre uslove za nekakav novi zvuk. Kao jedan od organizatora znači ovog festivala također bi iskoristio priliku da pozovem sve mlade, sve zainteresovane da dođu svakog utorka u klub Underground na te koncerte. Bendovi su interesantni, zaslužuju vašu pažnju i vi naravno da čujete nešto novo, nešto interesantno što izlazi iz naše produkcije.